borok norno tui phena bagai naisme jaga boni bagai players of the man khangkai yango pavilion bakak thangma khangkai belai ka hamnai Padingkai sengtai besi deklalia puilano seng sini flag hoisting bakak thanglai ne aboni yagulono sengtai kowun ni je program tomani abarono seng chengir lainai padingkai takutai bogusong tini ni bagai sini hello flag hoisting bakak seng thanglai sinai sini flag hoisting khaina bagai gumotini Sibajolani Zetio tai Onakotini Zetio borok phaijak borok tau sini flag hoisting khlainai tongo Awan bagi tahu teh bosong sunjata ya bakal lain borne bagai player sono koi na hanai norok jani ja pavilion no kipili thana bagai pavilion Hadi sing tawok sini flag hoisting sing paleka boni yagulono sing resabong kenalaina sini Kumlung Musical College ni bakak tikai resabong tangsa boni yagulono sini tai bagi tournament rock no sing segang itlang na bagi nailene tak tai buksong pading ke sing tabu nailene kaisa resabong opening song by Kumlung Musical College ni ngai pading ke or resabong yagulono sing sini players no bus kang utlang itang lain pading hello Halo.
belai ke hambai sini Khumlung Musical College ningai sino rasabai khnarnai rono belai ke pai flaya hambai bohai ke no seng phading gai tinini tournament no seng chengna bakak thanglai sinai phading ke seng borom rina lai granai match ni sekang sini players line up ngteng te sini Pulan seng borom rina lai granai sini West Zone chairman no bono seng borom rina lai granai risarui tai boni yagolono boni yagolono seng borom rina lai nai sini West sorry Sipai Jolani chairman bono seng borom rina lai nai and boni yagolo seng sini joint chairman no seng borom rina lai nai sub general chairman apun de Burma boni yagolo seng phadi sini ZDO Sipai Jola bono seng borom rina lai nai boni yagolo no seng borom rina nai sini ono kutiningibo sini ZDO phajak bono seng borom lain takte bosong seng te bisi dik lai ate stason yagolo no seng sini tinin tournament no seng chengir lai nai belai ka hambai executive officer planning bono seng borom lai nai boni yagolo sini ono kutini ZDO no seng borom rina lai nai boni yagulo no sini ZDO Sipai Jola bono seng borom rina nai tai yagulo seng sini West ni ZDO no seng borom rina lai sinai and abo ni yagulo no phari ingai seng nungui na hanai sini players no buskango dati khlai phaina bagai sini West ni ZDO no seng borom lai nai tai yagulo sini players no jotno koi nai tola nongkhona bagai mato nongkhor mani yagulo no seng sini tinini tournament no chengna bagai thanglai sinai tai borono handshake lai chibai roi tinini tournament no chengna bagai seng thanglai sinai koi na hanai sini adom suno sini borom ganang suno tola phai sini players no chuwa suna bagai tai aboni yagulo borok chibai roi tinini tournament no chengna bakhak sing thanglayane नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं TTAADC द सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट एंड हमारे प्लेयर्स यहाँ टोटली रेडी हैं हम सब रेडी हैं हमारी ऑडियंस रेडी है दर्शकगण पूरी रेडी है ताकि अपने अपने फेवरेट टीम्स को हम चीयर अप कर सके सो वी आर टोटली रेडी क्यों मिथुन जी मिल्टन जी Yes, we are all set and ready at this point of time. And at this point of time, you can see the honorables coming down to shake hand with the players and greet them and, wish them all success before they begin the match here today at Khumlung Stadium. It's 2025, 4th of January, and it's the 7th match of the TSL, TTAADC. Super League 2024-2025. And so they are here. Let us all see the players being wished by the honorables here this afternoon at Khumlung Stadium. And this exciting football match we are going to witness between the Sipai Jala Tigers and the Unakoti Challengers. Sipai Jala Tigers in green and Unakoti Challengers in maroon.
Ladies and gentlemen, you're here to witness this awesome match this afternoon here at Komalung Stadium. It's a new year and the first match of the new year for the TSL 2024-2025. And it's between the Unakoti Challengers and the Sipai Jela Tigers. It's going to be really awesome to see these players here this afternoon, and the honorables here have come down to wish them good luck and good wishes, shaking hands, and right after that we will see a kickoff of the football here before they begin their match here this afternoon. बिल्कुल And so- मिथुन जी। तो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा रेडी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी आज इन्होंने भी बना रखी है। मैंने पिछले वाले मैच में देखा था कि हमारे टाइगर्स जो है सिपाही जिला टाइगर्स, दे वर इन डिफरेंट स्ट्रेटेजी, डिफरेंट मूड। एंड जब मैंने देखा था ऊनाकोटी चैलेंजर्स ने एक मैच ऑलरेडी जीत लिया है, तो एक इनमें बढ़ोतरी है। साथ ही साथ आज देखना है कि टाइगर्स हमारे हैं वो एक्चुअल में एक अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएंगे क्या। बट नो डाउट ऑल द बेस्ट टू both the teams. And so now the match is ready to begin. Before that, let us go ahead and witness the kickoff. There we go. And that's the first goal. Yeah. So all the honorables here this afternoon who have come down to wish the players will kick off the football and to begin the match here this afternoon. It's good to see all of them kicking really well, and so it's awesome to see the players so excited. And thank you so much, people, for coming down and watching us live here at Komalung Stadium. Thank you so much. So we are live direct from Komalung Stadium. डेफिनेटली इट विल बी एन अमेजिंग मैच। मैं देख पा रही हूँ काफ़ी बेहतरीन तरह से एक सब रेडी हो रहे हैं, वार्म अप ले रहे हैं एंड तैयार हैं फॉर द मैच सिपाही जिला टाइगर्स वर्सेस उनाकोटी चैलेंजर्स। And so belai ke naito tok play sini chere rok borno sini players unai Scott Clyde Lanka tai awahai keno tai sa borok jani ja kipili phabika awahai keno sini chere rong bisingo sing table utshao sing rewo tai borno sing energize play kubun salro borno tui mano olamo tai jain hai. So awan bagai takte buksong norno belai ka hambai norakai audiences tongma bagai no sing amahai tournaments rock sing play mano tai ADC government जे इनिशिएटिव नावै ताबुक जे सामं खलाय दङ आवनो बेलायके जों हामबाय मारो तामनि हिनबा आव हायके सिनि यंगस्टर्स नो जे फानरि दमनि बा बरनो तरनानि लकथानिओ जे जरारि दमनि काम सामं खलायै थमुंगो थंगै गुबुन सालंगते ओ कुजु कतरंग मानानि लामा फ्रंगमानि आवनि बागै TTAADC government no belai ka hambai te aba haikeno buwagrani je chaitok mong je imang abono borok fulfill khlai tongo nei sing oboni bisingti saimano taute buksong tai bisitik lailia sini tournament sing tinini tai kitchani yagulono sing chingir laisinai probably ana 2 to 3 minutes ni yagulono tournament no sing chingir आवनि बागै ताउते बुसं फदिं के सिं बिसिदिक लायवै सिनि रेफरीज रक सिनि ऑफिशियल्स रक बरक जतो रेडिंग लायजाक ताय आबा हायखनो बरक टियारंगै चाइटोय दंलायाव साबो बसुक जरते ताम खलायमान ताय तिनि गेम प्लेयर न बर बाहायके नायकिनि खनै आबरन तै बरक कक सालाय दङ ताय बनि ऑफिशियल्स रक साबो ब जागाव तंनाय साबो तिनि रेफरिंग नाय आबरन तै कक सालायै बरक चेंना बखाक थांलाय दङ आउन बागै ताउते बुसं सिं फाइटिंग गाय सिनि officials of tabuk football no check play tongo ball by borok changle mangka kai chanai te abai keno nok bar bisi rezak khang ka ke ba abono kisa khai na ni ba borok chai tok lai tong layo taw te buk song sini referee ho tongo
tini sini referee wo tongo Nandanaran Jamatia Shivjyoti Chakraborty Ravindra Debarma tai Sushil Debarma o khoraburi sini tinini officials referee wo tongnai borok referee tai linesman abo haike sini players joto reading lajak tiarang lajak borok no sing good wishes rui sing changlainai tinini tournament no फुटबॉल हम सब जानते हैं फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड एवं जैसे जैसे हमारी सेंचुरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं इंडिया के साथ साथ त्रिपुरा में भी फुटबॉल को बहुत माना जा रहा है हम सब जानते हैं तो फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपकी स्ट्रेटजी आपका स्किल आपका हार्ड वर्क आपका डिटर्मिनेशन साथ ही साथ आपका टीम वर्क सब हम देखते हैं सब इसमें दिखता है तो आज हम देखेंगे ऊनाकोटी चैलेंजर्स वर्सेस Shipai Jala Tigers. Both the teams are ready definitely अपने अपने strategies के साथ and आज देखेंगे कि first half में कौन सबसे पहले गोल करते हैं क्योंकि उससे एक प्रेशर हमें पता चल जाएगा किसके ऊपर कौन सी टीम के ऊपर कैसा प्रेशर पड़ रहा है नॉर्मली ये बहुत कम होता है कि फर्स्ट हाफ में ही एक बढ़ोतरी ले लेना एक टीम के द्वारा इसके बाद फिर दूसरी टीम को एक अलग प्रेशर मिल जाता है जो हमने पिछले मैच में देखा था जैसा कि हम जानते हैं कि ये आज का 7वां मैच है टोटल आज का 7वां मैच है और ग्रुप ए का आज 4th मैच है तो इस मैच में हम देखेंगे कि आज भी क्या ऊनाकोटी पिछले बार की तरह बाजी ले जाएगी या फिर शिपाई जला आज बाजी ले जाएंगे आज जीत जाएंगे Ladies and gentlemen, it's really awesome to see such a wonderful weather today, and it's a sunny Saturday. It's beautiful, and the ground is green as it is. It's a really well maintained football turf that has been prepared by the TTAADC government, and it's awesome to see such a wonderful team here this afternoon. It's beautiful. It's a beautiful day, and it is to see who's going to win the match here this afternoon. Both the teams looking really tough this afternoon, and they are really prepared for the day. And let us see what happens in the day as it ends. Who's going to win the match? Probably, the ऊनाकोटी challengers have come really prepared, and also the Shipai Jala Tigers, even if they have lost the other match before, but this time they are prepared and they would be showcasing really awesome game this afternoon. I'm sure both the team looking tough and strong. Both the team is going to do really well this afternoon. And so, ladies and gentlemen, it's the 4th day of the year 2025. And looking ahead with a good, days to come. Thank you so much for being live with us, people, at TTAADC official page, Facebook page, and you could also watch in several other platforms. Probably you can watch it in the YouTube and other platforms as well. And so do join us whenever it's possible for you to come watch this TSL 2024-2025. And now the game will be starting. थोड़ी देर में हम देखेंगे कि क्या होने वाला है फर्स्ट हाफ में बट उसके पहले जैसा कि मिथुन जी ने कहा ऑलरेडी एवं मिल्टन जी ने कहा कि फोर्थ डे ऑफ द ईयर 2025 एंड 4th मैच ऑफ ग्रुप ए साथ ही साथ एक कोइंसिडेंस हम यहाँ देख पा रहे हैं एक और एक चीज यहाँ है कि आज आप जो स्टेडियम हमारा देख पा रहे हैं खुमलुंग स्टेडियम इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन त्रिपुरा तो आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन एवं वेदर बहुत अच्छा